Menteri rang badu kari Narendra Modi mentakasngi ulayo wan Plie palba no ya khandai phuwei FM transmitter uba shispa award Lyngba ka video conference haka jingalang kablong hapo ka community radio station CRS Nongstoin but community radio station CRS ha Williamnagar. UFM transmitter haka community radio station Nongstoin West Khasinews district untre kam Lyngba ka FM band ka bashispa point iway megahertz katba ha Williamnagar East Garo Hills district UFM band unlong shispa point khandai megahertz. Lakmi lingtiru uba uni UFM transmitter un aji mentoy ki pa Nongstoin Lyngba ki program bapher bagi laban sngap Lyngba ki mobile phone bat haki kali. Haka jiala Nongstoin na sakhi ka jingdan lang ru MLA uba Gabriel Walang uba Visware ADC ka West Khasi Hills district ki officer sarkar kinong hikai ki khana school bat kiwe ki balasha khat snobha. Nong jungi jala jungi ro ilaban snap shaba so suko kata de ka news de siddan nem hakani ki mobile phone bat kitang super yang bato FM jete bha FM nem Jadi FM ro kakam shai shusho bani ka medium wave. Uni badan menta kini ki program Nongstoin. Iba pia sngohu medium wave radio transistor. Ila apat ski faina tu la shai ne. Menta si hatu sandaji trai kan hadin sandaji sheneng pan ila yo snolang ko medium wave ro pina snap program Nongstoin pina sno. Pina snap au FM uni bat mai menta. Uni menta ni shom ni prime minister tu ni inaugurate menne ya iyo kani ke station Nongstoin bat kiwe ki station support India kumba ndai koi tuli ki FM 100 watts transmitters abon akaleng dari India iyo takawai ne kita angni Meghalaya niyo apo Williamnagar bat apo Nongstoin angni ha Shillong pi yo so kumena tetap tiga Narendra Modi website kari waktu kami ku itu di transmitter baru ku kari tentang sini apakah tarik baru apa aku ajar apa aku jam dia tani kawai ke day ini station atla bantunya tani ke station berarti rumah dengan FM band kedai ke frekuensi hispa point way megahertz. Yung ni transmitter ulaban na pinyo snow kumba kajinghe ka jaka na area basal spa square meter. Jadi tu ke Lyngba dia paiba kinyo ru ya da station FM band.